baskul lengo. Hakba menen hakapor prashteng ye. Kajing ter slap bro sistep ke prashteng kelas rang. Hanrai mentak kesgi hadin berada menyebut menen slap lot ter dong step bat mentah do kendai bajero ngai bom slap dong ter bah hangnai no baslong. Bat kajingrang menen nadu prashteng ka long kumba aila di pejba ban lisngap ne ban kli ya kabot MP lok saba Shillong constituency Apollo. Bat uslap luan pentut tangkeng giat hakapor si baje kadu arbaje Apollo hadin pat ularang biang kemeneng nomor ba kum kajing ailat ya pejba bakin ya lekemen kamtam yakin nom Krishan ke VBP kibayo kajing job kiblayo ban shot kemen hadin bagi layo ya kajing job. Henry matakas ngipat ngili bau slap lot hair te. Lot hair te Henry. Menen pat kebenang bersni kelarang ban penkemen ya kinong Krishan ke Voice of the People Party hadin ba Dr. Ricky Singkon. Kertong KWP ulah job badmenta ulah long MLA atau MP jongka Shillong constituency ban mikmat ya ke Shillong shop parliament. Yam tip haduk kena senam sutu bala bun senam ba kisang relum kenon pai ha Shillong. Perkara pelapat keluang ba hatura para jong chief minister agata sama kalalim no badlawan pai da kertong ke kongres beri UMLA ke kongres ba salem sama banlong UMP jong kedura kene baro ke kandidat lut ngan yaki politika parti markipaj ba ila penjok put yakine arngut ki kertong kata tam dakilak bot bat nikirman bakine ki arngut ki MP jong kameklia kin sakran ni ay nakin salay ay namtar jong ni pajba hamtam jalla Meghalaya.